Ndagushimiye we wahisemo neza ugakurutamo gukurikirana YouTube channel. YouTube ikugezaho amakuru meza, amakuru avugwa mu gihugu ndetse n'amakuru avugwa hanze y'igihugu. Guhaye ikaze rero muri aya makuru ya none, amakuru avugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Giye kukugezaho inkuru ya hoteli Muhabura yibasiwe n'inkongi y'umuriro ku masaha ya nimugoroba. Karero nkumenyeshe ko iyi ari inkuru ibabaje, akaba ari inkuru kandi iteye ubwoba, ubwo zimwe mu nyubako zakorerwagamo na hoteli Muhabura iherereye mu kagari ka Rwebeya mu murenge wa Cyuve aho mu karere ka Musanze zibasiwe n'inkongi y'umuriro. Amakuru rero akaba agaragaza ko ibyari birimo byahiye ndetse bigakongoka. Si ibyo gusa kandi muri aya makuru ndongera nkugezeho ko mu karere ka Nyanza babiri batawe muri yombi bakekwaho uruhare mu rupfu rw'umwana w'umukobwa, umwana wakoraga akazi k'ubusekirite. Ndagusaba rero kutagira akantu na kamwe usimbuka cyangwa ngo wihutishe kugira ngo izi nkuru zikugereho neza kandi ku buryo burambuye. Amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe rero avuga ko zimwe mu nyubako zakorerwagamo na hoteli Muhabura iherereye mu kagari ka Rwebeya mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze zibasiwe n'inkongi y'umuriro, ibyari birimo bikaba byahiye bigakongoka. Izo nyubako rero zibasiwe n'inkongi y'umuriro yatangiye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere tariki 14 Ukwakira 2024. Bivuga ko ni igice cy'igikoni, bar, restaurant, ibyumba bitanu ndetse n'ububiko. Ibyari birimo byose byahiye birakongoka kugeza ubwo polisi ishinzwe ubutabazi ndetse no kuzimya inkongi y'umuriro yatabaye rikawuzimya utari wafata n'izindi nyubako. Umuvugizi rero wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SP Mwiseneza Jean Bosco yemeje aya makuru avuga ko kuri ubu umuriro wamaze kuzima, ariko ko batari bamenya icyateye iyi mpanuka kuko hatangiye iperereza. Yasabye rero kandi abaturage kwirinda ikintu cyose cyaba nyirabayazana w'inkongi ndetse ashishikariza abakora ubucuruzi kujya bashinganisha ibicuruzwa byabo. Yagize ati icyateye inkongi y'umuriro ntikiramenyekana, hatangiye iperereza ku cyateye inkongi y'umuriro kandi avuga ko ibyahiriyemo rwose bikibarurwa agaciro kabyo ntikaramenyekana. Ubutumwa rero bataye abaturage ni ukwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyaba nyirabayazana y'impanuka y'inkongi y'umuriro kuko itwara ubuzima bw'abantu ndetse igatera n'ibihombo. Yavuze ko basaba kandi gushyira ubucuruzi bwabo mu bwishingizi. Nubwo rero ngo icyateye iyi mpanuka n'ibyangiritse bitari byamenyekana, amakuru ya bamwe mu bari kuri iyi hoteli ubwo yibasirwaga n'inkongi y'umuriro avuga ko babonye umuriro ubatunguye uturuka ku gice cy'igikoni, umuriro ugakwirakwira mu bice byibasiwe mbere y'uko polisi yitabazwa ikazimya iyo nkongi. Hoteli Muhabura rero akaba ngo ari imwe mu mahoteli akomeye cyane kandi akaba ari imwe mu mahoteli afite uburambe, imwe mu mahoteli yari amaze igihe kinini akora yo mu karere ka Musanze, ndetse mu burambe yari ifite bivuga ko uyu mwuga yawutangiye kuwukora mu 1954. Iyi hoteli rero amakuru avuga ko yari imaze imyaka 70 yose ikora kandi ikora neza nka hoteli yemewe. Hano hari indi inkuru y'akababaro, inkuru y'umwana w'umukobwa wishwe ubwo yarari ku kazi aho yakoraga akazi k'ubusekirite. Ariko amakuru dukesha iki kinyamakuru cyavuzwe n'ubundi kivuga ko abo batuye mu karere ka Nyanza abagabo babiri batawe muri yombi bakekwaho uruhare mu rupfu rw'uyu mwana w'umukobwa wari umusekirite. Abantu babiri rero bari mu maboko y'ubutabera bakekwaho kwica umukobwa wakoraga akazi ko gucunga umutekano muri kimwe mu bigo bishinzwe umutekano mu mujyi wa Nyanza, uherutse kwicwa bigakekwa ko yahohotewe. Hari kuwa 19 Nzeri 2024 ubwo umurambo wa Nishimwe Louise w'imyaka 21 uvuka mu mudugudu wa Nyamiyaga
aho mu kagari ka Gacu umurenge wa Rwabicuma wabonekaga mu ishyamba ari mu masaha y'igitondo mu mudugudu wa Kirwa akagari ka Mushirarungu mu murenge wa Rwabicuma ho mu karere ka Nyanza. Nyuma y'iperereza rero ryakozwe, amakuru yavuze ko hafashwe abantu babiri barimo no gukora akazi ko gutangaza amakuru mu mudugudu benshi bita abahwituzi bo mu mudugudu n'ubundi wa Kirwa. Amakuru rero akomeza avuga ko umwe mu bakekwa yafatanywe telefone ya nyakwigendera, kuko nyakwigendera ubwo yicwaga n'ubundi yanambuwe telefone yari afite. Bikavugwa ko cyabaye kimwe mu bimenyetso rero biri gushingirwaho bibashinja bibemeza ko aribo bashobora kuba baragize uruhare mu rupfu rw'uyu mwana w'umukobwa Louise. Umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwabicuma niwe Mwana Immaculée yemereye ikinyamakuru Igihe dukesha aya makuru avuga ko amakuru arambuye yatangazwa na RIB kuko yo ngo niyo iri gukurikirana dosiye, ntabwo we yabonye umwanya wo kubasha kubasaba amakuru arambuye kw'iki kibazo. Kugeza ubu rero amakuru avuga ko abatawe muri yombi bafungiye kuri RIB ishami ryayo rya Busasamana yo mu karere n'ubundi ka Nyanza. Ndagushimiye rero nkwibutsa niba utarakora subscribe kugira ngo ukande aho hasi uyikore, kandi amakuru ujye wibuka kuyasharinga bagenzi bawe cyangwa se kuyasangiza inshuti zawe kugira ngo amakuru nabo ajya bageraho ku gihe. Horebu Mwindaji niwe wumvaga. Mine is your prayer.